International Church gi lerim phini ko chup ta chikha kinjal hade nga da parwang sel pekhang le lebisanam choden nga chini gi kusangbo sishuge tambara nechul choden miwanga da rimboche gi zapa se gi che namja chi chogi chozom ko chubi tendel nalu uju ze nano miwanga da rimboche gi salhablu thimpota shi chozon nalu be gelyong chogde thumi chaktu dumi chulu lekdar nai Tezumbe miwanga japcho hemai dunthana Qatar the United Arab Emirates suna zikona di salhablo gyakhabna lokphebna ne The Natural Castle miwanga the rimboche gi sapa sagi che chicho sumbe chokteng goba gochu tendel nalu ujuze nai Tezumbe miwangu khorchuda shungi chethoi gopen tele shemi penka chugia dakhatonu Taru gochu tendel dina nupcho Australia gi timzoi chokdui chokpenda shemi thumi chuya jenyep eme Miwanga da rimboche gelyong chokhang nalu lenchenda gelyong chokdui chokpen henge shungcho gi lembo choda dokcho gotep dele chicho gi thumi da thekam chika chaktu dumi gelyong chokdui thizenda thumi chugi ranglu chipdel chadi dende shui dele chicho gi thumi chui honle gelyong chokdui chokpen gi miwa chogi gyakhabna shide da kaki gi denlu chala ze namilu katin kachu shuyep I Daru chokpen gi jabje rimboche gi gyakhabda mitsugi denlu khoragi chamyomi wanglu thisumda shenya checho gi lerimchu ujukse namidelu kadin gacho yepe shui Chida jibina jagalu chipkyonande sungchok sungde marabji naminale zora lokmi tongkinda chizongi gole sungdegi dubde bombera chumidelu chisogi honle miwa chulo ichigi gole kadinche sechuni inla dezumbera miwa ngadrimboche chuda miwa kechu namnigi United Kingdom gi kepta kelchun tinga suwigi tendena deljuk number jimedegi du da United Kingdom gyakabni gi bana I mixel gi thulam yada tanina pelab jacheu bera juni imle chichoki hole miwa ngadre rimboche chuda miwa kelchun nam nilu semgi dinlera kadiche sishuni inla Deda cheka chokpen gi thekam cheka chicho shibe gelyong chokde thumi chaktu dumi chuleya jenju gi suwa phiyep ma che gelyong chokde chaktu na dakhato mi chule gacho yepe shui The chicho sombe chokten gube na chilo nyikton kechi sum la nyikton kechi shigi charngil chagoi che ikta dugingil po charzoi che nyikton kechi sum chenma tele wangpo kenchen chugi wangche gelchi khelen thunde gulu sungde nani eme Daru chokju digi kaplu dugi nakchal da rangjin yamsung che ikta dugi shiwe nyeti che ik tele manchi chokchungi charjib nyenju go sungde nani gi lerimdu Jangda nechul gi denlu kinsang latin gi nyenju phiu I Miwanga da rimboche gi salhab gi che tashi chozo na lobe gelyong chokde thumi chaktu dumi chulu lekdar nai the gelyong chokde chaktu dia tuchi chi da shibe nalu godin thabno Chukale gelyong chokde thizin be chaktu dumi chukagi thumi sangge dojiluya thizin gi takin nai te gelyong chokde na thumi khechi nga yesale thumi khechi di zongkha khechi nale chaktu dumi suda thumi ngabdi miwa ngada rimbochi chogi koja nami kheden gi thumi su ime miwa chogi koja nami kheden gi thumi suya tasho tashi wangelda phinso rapten kezang chuki doji da ugin sering tele tashi chozum su ime te chiso gi choten gubadi za pasale so nani ime yangda nyesugi denle sherab doji gi nyejubeu I Tezumbe hemai dunthana Qatar the United Arab Emirates suna sikorna di salhablo gyakhabna lokpheb nai Miwa nga da rimboche gi chida nga bi chise sumchule chida digi chise chichen Qatar lu zikorna yobda chida digi chise chi le sumchin United Arab Emirates lu zikorna nu Qatar lu jubiri miwa nga da rimboche gi Qatar gi amir wom miwa gyawi se Sheikh Abdullah bin Hamad Al Thani da Qatar gi miwa ku korsu da jungi chetoy gopensu tele chompe mide chu da jethe nanu
Toru miwanga da rinpoche gi Qatar gi gesa Doha lube drup gebjal hapchiluya jethe nanu. UAE lu jubirin miwanga da rinpoche gi Abu Dhabi gi miwang gese Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan da miwangku korsu tele jungi chatoy gopensu da tsongpe gotipsu da jethe na yopime. Miwanga da rinpoche gi UAE lu yumi drup trukjal hapchiluya jethe nanu. Janda nesukitanlu yishi gese gi nyujube ui. Sapem gi che jagar Odisha lu reli tuken jumina che de song mi chuda nepte ni mi chugi denlu sadau gi robata shi chezong gi kyunra na lu be melam chuna yopi. Melam nasal myowa duge jiwa chuda myowa kukur tsu chendi kame tongche pui nayi. De dekalu lenche da shungi chetoy penkatsu dele drulu jagargi kutsabda imtrad da dantak gi legil tsule chetoy gopen tsugiya teka todu yubi. De reli tukin chume nalu mi nija gepchul hapchilu shikin chungye mase jemi tongchale chidi niptendapime. Kengen de chumbigi shulu myowa ngadari moche da dru zhungi jagar zhungda misi tsulu nyangin gi semso su na yubi. Dugya kap gi lokmep chirchong thapne de nahi chida dambale shiba chinda chebda duchi ngitam therbum cheda ni lapchi gi mapap song de yep eme. Te geljungile wanzin gi chida ngabi ne de nyonju da chebda nahi dau shi gi nangke ngitam therbum ni lapchi ne be lokmep chirchong thap yoru duchi ngitam saya jibja de chilege chirchong mathabe se eme. Drugla jung lokme lezin gi kyemena tebe mapap jomi dia kya khamna nam gyun gi de cheka khau dumra chilege machable chui cheji di mapap jomi digi imbekyu no nahi ko to daushina lokme thu kantu gi lokme unit therbum cheda ni malam chi ten yuru diji lokme unit saya jal hapchi gi mapap sono Timache nahi chida dambale chida sumbi da che chun tala lokme thu khandi nyamchi gi denle nekap chi gi ring kodam jayup I Gelyong chuche da nam shirik bitewa gi thoki jami da chebda gyakhamna changchu choya nahi nam gyun da chebda duchi gyun lo loktap ki mapap song yope eme. Tizumbe duchi chida dambale chida shibi bana mandi chuda daga chu lokme legil ni domdi ngitam saya shi dechi nebi lokme chirchong tabno. Daru deche dina gyakhamna le lokme ma shuchi lokme legil nip dina chirchong tab yop eme. Inru gyakab nankelu lokme zomi digi ngitam saya dunja de chigitsi yarseng sonu. The drukla jung lokme lezen da chebda nam gyun lo lalin thamni gi denle nam ja chusa nigi chuze gi thunken dakpachi chabni gi chaji yu se eme. Drukla jung lokme lezen gi zinchong dochen gi sumina nishu lede gi nam gyun lo lokshu lambeten machubika plantha beni gi denle nyunde le tembi lokshu te nina tado yope eme. Janda ne tsulgi denlu kinsang laden ki nyenju piu I. Longa charji chu nyibi na zam chap ni da nyamche beni ki legi lo lo tato chunche zam du chap chadi yop eme. Te thimpu khasa rapchu da bega na gi zam nyipti salhablu goje beno. Legil digi olu gyakab nankelu zam gu chap mi gi dele dari zam sumdi chabi gara yop da digi denlu mangil japchur choya jaga shungi bedo yop eme. Zam nipti sowi lempo dishin wamuda dulu jagar gi shun sab sudakar dalela gi koje nanu. Te jitse metric ton dunchu ba theme zam nipti doson nitam saya dukchure nga di chitan di chapyota zam chapni gi la chuya chilo niktong khechi chida dubi naliku chuya peme. Shiten koche da kalen lengka da trip da neyam gi netang letin chucha da rixel dembi lemi malam bi kangel ten yuru zam chapni gi la chu dumi chugi bedi nahi chida chuchi bina dup chu di yope me. Te lagil di gi dulu tap chika numkor chi shombi zam chugi chaplu numkor ni shomi da jitse ma su ba thebi zam chu chapdi khorlam ya da tani gi mikte kepe me. Kalen lengka gi kemena zam di chugi gyakap na khorlam gi thidel lejum zodi kalen chu lejum be beni na phento
song si chi te lagil digi wolu zam gu chap mitsuya thimpulu shi da samchilu ni te le daga na lu chi da pe maga chelu chi te zumbe kelipu da tronsa gi shonglam ka chi ime changda ne chi gi den lo dikil hazum gi ni shu de nam gi dem gi tu dik peu e Tubi gelyong ki ngota sa Bhutan believe ki khedu phabi gelchi sere ni thop yep eme tia ngota digi New York lu ATC lotar sere na ngota char so gi ekhana da D&AD wood pencil na ngota gi ekhana ligi tamare thopno sere dia soke da lamsel chu tarchap tami lu shi jadi jindo yeb da digi denle ge khato mi chuya chithong bombe yobi dampen desin chugi tam khachap do yeb eme The Bhutan believes emi ngota sab dia nahi chi da gubina koje be yap I. Chidel dap chirchon lembo da tebda sure di gakhab gi denle dubde bomsho chi I se sunai. Gelchi gi London da New York nalu nami same yongda yobi gi sure te nga chi du gakhab nalu ngachri gi ngota brand Bhutan selapme ta nalu thare ngache sap believe semi chi zo be te tare sura ni thomi dulu nga chana khara nami same panyam da te ne rangkop du se shuni bi la ti chora nga chara covid niji di ju du gi shulu gya khap di henkera te nga chara dingdi da lejim zoni gi thenlu te nga che lecture da jurche bombera zoi se shuni bi ta ani su zodalu nga chara khara dubi mi se sugi khatule beba chen nga che gi nalapha lecture da jurche di mongpa nga chare dugya khapti niwa tabbe josubi gi rewa dammelam di dubra dubsu se mewa da rimbuchi gi thugi gongje da thidi nga che khara latsa gen bewachin te nga che bera besubsubi gi nga che ngotachi te thare ane beru chi gya khap khara gi namsame nyulen jebe be sura nami di chi di ti se shuni bi Wamrong dungkhak tim gi dunsale daje chikha tashiche dingrim lobda gongme lobtu kelo kechichi lami chring doji gi chenju gi lensho auku yebe nyebaluten chentim lo sum malam chikeno taru khogi jangen diluten ngitam bumnga lapchi gyuthe da zedone michu loktab gop eme te dungkhak tim gi dunsa gi thunche de zaphup lo ten yop eme Neden de dugi lobde chenju da takjip chokde gi cheda dangbi chi se chu sulu lenshu chu shipje bewe kap lobtu shipchu gi lenshu chu mebe thongwi shu ma ha goyop eme tele tashigang wamrong gi thimsung kakpa gi shipje chu bedi nyechen de dodam na lu shanu te thinche da thebda thimsung kakpa gi nyechen sring doji gi dulthin na le nyekham rigbi chechen lenshu gi pa yobe kha chenju gi lenshu metang si sago na le lenshu gi yigdu chiro thop yope eme Taru khogi thimsung gagde da thimgi dunsalu jangen de beyo pe khazeno inru thimgi dunsale nyechin sring dojilu chenju gi lensho auku yumelu zentim ke yumedi thimthing etam bumchi da tonta khechi lapchi tapgop eme taru thimgi dunsale chenju lokcha bekap sedung etam bumni da tonta khechi lapchi nemedea shunglu loktap gope kajanano te zombe chenju gi kap lebe da lobtu chu pha chu ke ni da gelden gi sedo ngitam tonta shipchu ne medi loktap ko ma che lobtu shipchu chenju lokchap ko melu semkham da chage ke yobi gyuthi lobtu relu ngitam sumtong dunjang apchure tego bi thunche te no mangil chaya thunche tembe nyimle da usum gi nang khelu tego pe eme changda ne chul gi den no kinjang haden gi nyeju phiu I Tuchigi chupja phokap ki jangka chamida thebda gyakhab nalu chupja phokap khechi dun yebe eme chupja phokap de zamling na rabcheni nyankha yobi jai richi inru nahi da chebda duchi jai jangka di sumgi yarsing sono tenyen da thebda debe jangka yarsing jomidia gyakhab na nyamsungi la chulu senshu ke midigi embe kyuno Kelzin Rajin Sunchop Chokde ki Tichichi da Sumbina Chupja Phokap ki Tansi Godin Thabikap Chama na Lupja Kichi Shida Chirangi Nyam Sungte Wanapja Sumye Bithenu Chupja Phokap Thoshora Pina Chanchuda Digi Wolera Mandi Chuda Wanchu na le Thendo Yebime Chilu Niktong Kichilu Jankhadi Kichi Dun Besale Shehi Kichi Ni Lu Ma Phap Sonu Tele Nahi Kichi Shilu Yarsing Song Yubda Dichi Lokdera Kichi Dun Lu Yarsing Song Yubime da yasi jomidia da chidi nga chigi gelzin rangjin sungchup chokdegi khatule namsame di ja sungchup beni namse nga chigi chagen do sishuni dima chenga chi jungda chi khay namsame nyamdil bedi gi banebe
yasibeni yani chaji sam te laya nam some beni Nyamsungi lachu gi tele chui tham da di duimi mide chuda nyamdil bemida chirang chanchilu chupcha phokap ki rikpe sei tewa chu mi chui me chupcha phokap chuya sacha thoche meter tonta ni chenche chu da ron chu tele choda chujin yusalepa nya chugu ten di do yupi me nyen ju da tipta jadi nyusu chilegi miple chilu niktong gele chu rap cheni nyen kha yubi jai rik chi be ngizin be me midisugi da chugu zawale pha te jimi gi chalare na me same na panna chu na te khongi chamsagi sagona le pha te la tawmaru lasha be ochin khon nyang khai si junin la te nyang khaziru da jeba ochin da ngachi gi nyazuni me nyazuni ya chele gi di ben nya me same zu te ane be ochin same nyang khai si junin la Gelzin Rajin Sunchup Chokde da Tipta, Jadigi Changka Mapap Joachin, Keden Rimlu Gulu, Jempong Zishichi. Chupja Pokap di Kadim Chibenga Chigi Nyamsu Bematsuk, the Zamling Ale Rapchik Joachin, Tengachilu, the Rajinetang, the Kedin Giriknangiana Nalu Betiberu, the Nyankai Sijuni, the Nyankai Simbidi, because Zamling na Yemigi Simchin Chira Betiberu, Tanangachigi, to me Betiberu, Nachiregi, the Genkuzum Chibe, Chigi Tewayo, Simchin Chira Beru Chigi Tewayo. Dulu Chupja Pokap di Kodambara Chilo Chiktong Gupja Dinchudin Ngalu, Miwa Dugil Shiva Chogi si Yupime. Miwa Chogi Kanam Shindo, Gelzin Rajin Sunchup Chokdeki, Chilo Niktong Sumlechu, Nyamsungi Latsu Benigotsuno. Chanda Netsulgi Dendu, Devika Pradhan Ginin Judi Tashiandiki Piwi. Samling na Mitsugi Naglung te nidi ditolera kacha beruya Himalaya gi ke sumcha chi di shujonime se eme. Tezumbe Mitsugi Naglung di dari zumbera ten debachin dari gi durab zobi gangle ke sumcha ni shujon se eme. Digibe neyam COVID ki ducheka dubi thakur ke chochi imi jamyang jamsongwa chugi namshi juwa gi kole koda penina genkuchi pani gi nosam tanu. Te zami magi che zamling thakur gi nimda de kogi namshi juwa gi theka genkutsu ba yu mi gi kole netsilchi phige sishuni. Gelyong chuche da namshi rikpe tewagi chilo niktong kechi chilo drugi ganso gi takjip chi bewikap gyakap na churik maro tongcha ni da gubja trukchuri gu ngizin benu. Tesu gi dele ngabja trukchuri dindi ganso be ngizin be yobda tenale chup dindi nyenka yobbe tonu. Te chochile bewachin shicha jacha dunchul hapchi lungcho ji dadi chadi yoble zamling na chatu yarsing jodi nimchi wa nimchi ki su shumi digi mitsulu nyenka yobbe ime. Digibe trapchepda takor kechuchi imi jamyang jamso wanchugi niyamgi pyeudi judu wishule namshi tanlen gitonle lamdril beni gutsunu. Tia kogi kankor cycle ta jodi mitsulu namshi jurwagi kule dadenda godasu peni gutsu yobime. Te nahichi da gebina kogi nimre na tuyun chuse gudere kantobe nim dungirin jojina gyakabna nyenkachewi kanso chi imi totormi tsogi sago nale ki shu jomitsu gibgi tamjina dekbayop ime. Kogi lamina tamjidi chushogi chanida chudigi namshi jurwale ten ki su shudoyobi datsentum inseshechi. Tezombe jamyangi zonkak chuji nangi lobrada torim lobratsuna kankortanga jodi lobrutsulu namshi jurwada trevi godatsuya pediyobin. Taru kogi tichi chidanga bichi se nile kankortanga di bebulu joyobin. So this campaign that I'm starting Taringagil Lamdru Benigi Kotsumidi Hemai Tutin de Lamdru Kotamba Kotsubi Kap Tuda Himalaya gi Tatinsu Zamning na Benigi Tapchi Diji. Message from the Himalayas to the world. Tezumbe kogi lochigiri gyakab marutsu na jodi namshi jurwai kole goda penigi chaji yopin. So this year it's the Asia. Tichi Asia Lungchona, so Tendo, Tengachigi Himalaya gi Lungchona, Kankur Tanjodi, Dinali Tobi Tatinsu, Tichi Chida Chunibina, Tubailube, Tunimi, COP28 ki Shianzom da Koda Peni. Te jamyangi kankortandi drule bebu huhu duntachi gomindatun chidanga bichi se chutamlu bebu gi gesa kadmandulu hunu.
Jamyang gi tebe kankor ta di jowi kap America gi login zomi chi imi Ben Clark ya judi yebda tia Jamyang gi COP28 ki tonde lamdril bemi di login zoni ki tondu ime. It is the only carbonated negative country in the entire world that does not Dugya khap di zamning na naglung carbon mi be gya khap chi beule namshi juwi donglin lo lenta bombera bewu ime te thotho mi cholu tab madyo khazum chi thonga da chilu chitung gubja guchko jilu punakhalu kengin chumegi thekha nosara tam mi chube couldn't go to sleep at night thinking that I wouldn't help, that I wouldn't be a part of this, because this is what our world needs. Now we'll be resting for a couple of days, recovering and preparing for the next leg, which is to trek to Everest Base Camp and collect ice, glacier ice, from a Sherpa who will summit Everest and bring that back. Te Kathmandu le Jamyang da chikha khogi apachi di desendigi chidanga bi chise chusule logdera lamdril beni guchuno. We've been driving for the past 2 days. tham dara lu he emai nimni gi ri nung khol na ui te lo dinju de chi hema tinjin no ge da imut hilari gi ani lam da di jojo ime Some almost 70 years ago. Te phagding le lobuche chun lamdril di chidanga bi chise churule guchu di chise khechini lu juduno. Jamyang gi tab dewi sago na hubda kankor ta jodo yuru tab ma dewi sago suna hubikap kankor di gyaba badi kanto be jo ime. Jamyang gi lamina khulu ladu leten guto achire na yuru Mount Everest ki chito di thombi ganle nazuya sain se shechi. Taru khogi shemina mitsulu namshi juri kole godape su di yeble sam zochi se ime. Te Jamyang gi druda babule ki shujomi gi chusu badi lamdril beni di logdera chida gobinale guchuni ime. Tia khogi Kathmandu lebe Delhi da Istanbul tenle Karachi jidi Dubai lu joni ime. Te COP28 semi zamling chiso gi namshi jurwe shezum thing sumchusu gebadi tichi Dubai lu goren thabni be yeble tiga Jamyang gi drubi thumi desensulu zamling gi gotripsulu namshi jurwe kangel senina chinshu kya gobbe labni bedu. Shezum digi mitsugi jachuletin namshi jurwe lamdukda tabmadu zoni gi nyenkatsu kanina chinshu kyab ime. Janda nesu gitendu Debika Pradhan gi nesidi shigesigi nyujibewin. International Charge gi lerim phitsau da chekha lerim sime gara lu ka de che se shuge